Svima nam se bar jedanput dogodilo da nam na vrata pozvone iznenadni gosti. A to bi se desilo uglavnom kad im baš i nemamo što za ponuditi, pa moramo nešto na brzinu smisliti jer naravno da želimo biti gostoljubivi i pokazati se kao što bolji domaćini. Pretpostavljam da vam se bar jedanput dogodilo da vam na vrata pokucaju nenadani gosti. I želite se pokazati kao dobar domaćin. Što biste im spremili ovako na brzinu? A nađe se uvijek nešto u škrinji. Jaja. Ja sam na selu pa onda nije to problem. Pancete, jaja. Ti ćeš bolje? Ej. Spremim uvijek kavu, lipo, kapućino, kolače, palačinke, tako nešto na brzinu. Ovako na brzinu, palačinke? Je. Fritule? Fritule, tako je. Neki desert. Ja to imaju i oni. A šta spremati ako nemaš ništa, neš ništa spremiti, ali uvijek se nešto nađe. Pispalji, fritule. A šta bi mogla ponuditi? Ništa. Iznenadili su vas i što sad? Morate se pokazati kao dobar domaćin? Kako bi se snašli? Što bi napravili? Pa vjerovatno bi rekla da žurim, da izlazim.